Siyanibingelela bazalwane Cathedral lase All Saints namuhla. Siphinde sibonge ukuthi sinaye dzadzewethu lo ngumthwebuli wale nkonzo. Sibonge ukuthi sinabo bafundisi babesigudla lo sendele le nkonzo cishe sonke isikhathi. Sinaye nemshumayeli babe Okeru Dokotela. Siyabonga ke ukuthi uNkulunkulu asinikete lethuba ukuthi sibe ndzawonye. Sibonge uNkulunkulu. Namhla ke lisondo lesine emva kwelisondo lekubonakaliswa i-Epiphany. Solo siyaqhubeka ke nekuva ukuthi utiveta njani Jesu ngelive lakhe. Tifundo ke namuhla titholakala ku Deuteronomy sahluko 18 verse 15 kuya ku 20. Lihubo lelikhulu nelishumi nakunye 111. Sifundo sesibili sivela encwadzini yokuqala baseKorinte sahluko 8 kusukela ku evesini yokuqala kuya evesini leshumi nakuthathu. Bese livangeli lona livela ngamakho longcwele sahluko sekuqala sahlukwana 21 kuya 28. Siyawusho kanye kumthandazo walomhla sithi uNkulunkulu olonemusa libakho losethelayo lahlwathekile sigeze etoneni tethu kute sikukhole ngengqondo lethulile ngoba ukuphila umusa neyise kanye namalongcwele uNkulunkulu munye engathulweni lengapheli. Amen. Siyanibusela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Sifundo sekuqala sibhalwe encwadzini ya Deuteronomy sahluko selishumi nesiphohlongo. Siqala kufundza esahlukwaneni selishumi nesihlanu. Nkulunkulu simakadze wenu uyawunivusela umprofeti lo njengami emkhatsini wabomnakenu. Kufanele nimlalele ngobe ngiloko lena kucela kusimakadze uNkulunkulu wenu ehorele mhlazana wemhlangano nanithi sicela ukuthi singabe sisaliva leliphimbo lasimakadze uNkulunkulu wethu, singawubuki nalomlilo lomkhulu kangaka ngobe sitakufa. Simakadze wakhuluma kimi wathi loku le bakushoko kuhle. Ngiyakubavusela umprofeti lofanana nawe emkhatsini wabomnakabo. Ngiyawufaka emavi ami emlonyeni wakhe. Uyawube sebatshela konke lokho lengimyala ngako. Nangabe ukhona longa walaleli lamavi ami lakhulunywa ngulo mprofeti ngelibito lami, ngimi ke mathupha lengiyawubhekana naye lo muntu. Kodwa umprofeti lotenda shangathi ukhuluma ngelibito lami loko lengingakakusho ukuthi akakukhulume, noma umprofeti lokhuluma ngelibito lalabanye boNkulunkulu lo kufanele abulawe. Livi lenkosi leli akabonge uNkulunkulu. Siyababingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Lihubo lelimiselwe lomuhla lihubo lelikhulu nelishumi nakunye 111. Liyatholakala ekhasini 766 etincwadzini tenkonzo. Sitawulisho ke ngalokwetayelekile. Haleluya, dumisani simakadze. Ngiyakubonga simakadze ngenhlitiyo yami yonke. Ngimbonge emihlanganweni yalabaqotho neyalabangcwele.
mikhulu imisebenzi yasimakathe iphenywa ngibo bonke labathokota ngayo. Imisebenzi yakhe inebukhosi neluthumo, nekulunga kwakhe kume inguna phakathe. Wende timangaliso takhe ukuthi tikhumbuleke, simakathe unebubele nemusa. Ubapha kudla labo labamesabako, sivumelane sakhe uyasikhumbula phakathe naphakathe. Sive sakhe usikhombise emandla emisebenzi yakhe, wasinika emave aletinye tive. Imisebenzi yetandla takhe yethembekile futhi ilungile, yonke imithetho yakhe yethembekile. Ayinakuguquka phakathe naphakathe, yentiwa ngeliqiniso nangekulunga. Sive sakhe wasithumelela kuhlengwa, wamisa sivumelane sakhe kude kube phakathe. Lingcwele liyesabeka ligama lakhe. Kwesaba uNkulunkulu siqalo sekuhlakanipha, bonke labahamba ngemithetho yakhe banengqondo lenhle. Umele ukudunyiswa phakathe naphakathe. Akudunyiswe uyise neNdodzana naMoya oNgcwele, njengoba benjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo, kuyoba njalo kude kube nini nanini. Amen. Siyababingelela abazalwane egameni leNkosi yethu Jesu. Amen. Sifundo sesibili sibhalwe encwadzini yokuqala baseKorinte sahluko sesiphohlongo, siqala evesini lokuqala. Mayelana nalokuhlatshelwe tithixo siyabona sonke, njengalokunisho nithi sonke sinalo lwati. Kwati kuyakhukhumeta, kanzi luthando luyakha. Nome ngabe umuntu athi kukhona lakwatiko, akati njengalokufanele ati. Kodwa nangabe umuntu athandza uNkulunkulu, yena-ke watiwa nguye uNkulunkulu. Ngakho-ke macondzana nekudla lokuhlatshelwe tithixo, siyati kutsi kude sithixo lesiphilako, nekuthi uNkulunkulu munye kuphela, kude lo munye. Ngobe noma kukhona lokuthiwa kubo uNkulunkulu, noma kusezulwini, noma kusemhlabeni, njengoba bakhona bonkulunkulu labanyenti nemakhosi lamanyenti, noko kithi kukhona uNkulunkulu munye, Babe lokuvela kuye konke, nathi sikhonela yena. Inkosi inye nguJesu Kristu, lokuvela ngaye konke, nathi lesiphila ngaye. Kepha akusibo bonke bantfu labakwatiko lokho. Labanye betayele tithixo ngisho nalamuhla bakudla nje shengathi kuhlatshelwe tithixo. Ngaloko-ke nembeza wabo lobuthakathaka uyabalahla. Kepha kudla akusisonzeti kuNkulunkulu, ngobe noma singadli asilahlekelwa lutho, noma sidla asibuyelwa lutho. Ni bocaphela kodwa, funa lelungelo lenu libe sikhubekiso kulababuthakathaka. Nangabe umuntu lona nembeza lobuthakathaka akubona wena lowatiko uhlanganyela edzilini letithixo, angeke akhuthateka yini kutsi adle lokuhlatshelwe tithixo. Ngakho-ke lobuthakathaka uyabhubha ngenxa yelwati lwakho, kanzi naye ungumzalwane Kristu lamfela. Ngobe nanona bazalwane kanje nilimata nembeza wabo lababuthakathaka,
nona Kristu. Ngakho-ke nangabe lokudla kwami inyama kumkhubekisa umzalwane wami, angeke ngisayidla inyama noma nini kuze ngingamkhubekisi umzalwane wami. Livi lenkosi leli. Akabonge uNkulunkulu. Singatholi ngevangeli sida ukusho kanye kanye ingoma yemsinziso, ingoma yesikhombisa letholakala ekhasini le-347, page 347, canticle number 7. Njengoba sesilungisiwe ngokukholwa sinekuthula naNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Ngakho-ke siyathokoza ethembeni lesinalo lenkathimulo yaNkulunkulu. Siyathokoza nasekuhluphekeni lesikwethwele. Lithemba lethu alijabhisi ngoba uthando lwaNkulunkulu lugcwaliswe enhlitiyweni yethu ngamoya longcwele. Sisebuthakathaka, Kristu wafela lababi, wasifela sisedoni, wabonakalisa uthando uNkulunkulu lasithanda ngalo. Siyanqoba nokunqoba ngaye losithanda, ngoba kude lokasehlukanisa nothando lwaNkulunkulu lolukuKristu Jesu inkosi yethu. Abodunyiswe uyise neNdodana naMoya oNgcwele, njengoba benjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo, kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalelani itindzaba letinhle ngekulandzisa kwamakholongcwele. Sahluko sekuqala siyawuqala kufundza esahlukaneni se-21 akadunyiswe Kristu omsenzisi wethu. Bahamba-ke baze bangena eKapanawume. Kwathi kube kufike liSabatha, Jesu wangena esinagogeni wafundisa abantu. Wabamangalisa kufundisa kwakhe ngoba wabafundisa njengalonemandla, hayi njengetati tabo temthetho. Masinyane kwevakala umuntu labanelidimoni esinagogeni la, akhala amemeta athi, ufunani kithi Jesu waseNazaretha? Sewusibhubhisa yini? Ngiyakwazi ukuthi ungubani, ungongcwele waNkulunkulu. Jesu walekude wathi, thula, phuma kuye. Leli dimoni lamklinkithisa lo muntu, lakhala limemeta, laphuma kuye. Bonke abantu bamangala, betfuka kangangoba badzimate babutana kodwa bathi, seyini-ke le? Yimfundiso lensha lenemandla, kanti nemadimoni uyawakhuta amlalele. Masinyane tidumo taJesu tanzana lolonke laseGalile. Nali-ke livangeli laKristu. Akabonge Kristu inkosi yethu. Siyambingelela abathandekayo egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu nanamhla ukuthi singaphindze sihlale ndzawonye sibukusane live lenkosi. Siyakhumbutana nje ukuthi live lenkosi silifunze encwadzini yaDeuteronomy sahluko 18 sasuka evesini laka 15 sasafika 20 safunza lihubo lelikhulu nelishumi nakunye. Saphinde safunza incwadi yokuqala ebaseKorinte sahluko 8 1 kuya 13. Sasesifunza ivangeli ngekulandzisa kwamakholongcwele sahluko sekuqala kusukela evesini laka 21 kuya 28. Bese busa ke bazalwane kule maviki lamabili lamathathu lengcile lapho besisalalela ngekubitwa kwebazalwane khona uNkulunkulu ababitela emsebentini wakhe. Kepha namhla kuyaguquka ke sibuka losasebentile le uNkulunkulu asakhuluma naye ngco lo Mose libito lakhe lapho uNkulunkulu amthembisa khona ukuthi utawuvusa lomunye umprofeti lofanana naye.
Kepha kufanana naMose singakuthini nje. Ngoba phela abaprofeti labanyenti siyathi ukuthi bona bebaya evangelisi. Kepha ke Mose ngilenye indvodza lembonile uNkulunkulu ngemehlo. Yambona uNkulunkulu esihlahleni alilangabi lemlilo. Yambona uNkulunkulu ahamba nabo ayinsika yemlilo. Yambona uNkulunkulu ahamba nabo ayinsika yelifu. Yambona uNkulunkulu avela angemandi ekuphila eMeriba. Yambona uNkulunkulu asingwa sekuphila abaphayimana. Yambona uNkulunkulu ekugcineni yambona asafulathele yahlala naNkulunkulu emalanga eHorebe yaze yaba nengatimulo yaNkulunkulu. Mani kumprofeti lebe sinamfananisa naMose. Mose ke siyabona lokuthi nakathi uNkulunkulu kuMose ngawuvusa umprofeti lofanana nawe akasho nje umprofeti intekendeke. Kepha ukhuluma ngaye iqobo lakhe uNkulunkulu kuthi ngitatehlela mine ngibe la emhlabeni ngikhulume kuze kuthi bonke abantu labatawetama kuba abaprofeti embumbulu labo bantu labo batawufa nekufa. Ibhlungwana ke bazalwane nzaba yokuthiwa sitawufa nangabe siqambe manga ukuthi sibaprofeti baNkulunkulu. Kepha lona lotawuliva livi lelivela ngalomprofeti loyo uyabe sewendlulile ekufeni wangena ekuphileni. Ngifuna ke bazalwane ukuthi singene evangelini masinyane nje. Evangelini uyafika ke lomprofeti lekukhulunywa ngaye. Lekusifusako ukuthi lomprofeti ngisho nemadimoni ayambona. Nemadimoni ayamati. Akutsingeke ukuthi aze ambulwe ngalenye indlela ngoba uyatiwa ngekwenda nje kwakhe ngekukhuluma nje kwakhe uyambonakalisa uNkulunkulu. Ngawo ke nasekafikile yena imvumiso yaNkulunkulu iyavama. Siyabona ukuthi laba beka nabo Jesu kuleso sigaba leso abasibo labajabula kakhulu ngaye. Ngobe bebafuna ukuthi nabo ngandlela tsite bahlale babakhulu. Bathanda ke bantu ukuthi baphakame babe bakhulu noma kungafanele ukuthi baphakame babe bakhulu. Kuthi ke Paula nangabe lelivangeli selibambile uyatsinga ukuthi ube ngumuntu lotithobako noma ngabe kukhona elocabanga ukuthi ungiko lokukhulu kepha dithobe kuze ukuthi nanga lomncanyana angalimali ngoba lona lomncanyana ulinyatwa nje into lencane akalinyatwa ukuthi wena umkhulu kangakanani kepha ubuka indlela lokukhulu bakho lokubonakalisa ngayo. Siyathi ke bazalwane ngokuthi kwenda into letitsite noma kuhlabela emaziloti noma Thixo kude into lokuyenda empilweni yemuntu ngoba vele kude wawona lamadloti. Ngiyathi ukuthi ke sengikhuluma nalabanye kakhulunyana labanye bakhuluma ngabosibujana kumele babuyele eTanzania namhla kepha kude labanye boNkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu. Kepha ke Sathane ingqondo yomuntu uyaphuthekisa. Uthi ke Paula uthatha isinqumo lesikhulu uthi nangabe inyama amen mhlambe lenza bayinyama kufuna bese siyayindlala singabuki nje titeki tenyama kuphela. Uthi nangabe indlela noma ke indzaba yenyama iyamlimata nanguya lomncane uthi awu ngafane bazalwane ngingayidli inyama ngitiphilele ngekudla lokungasiyo inyama. Ngawo ke lothando lo lwaNkulunkulu kumele sibonakalise ngekunakekela. Siyambona ke Jesu ukuthi lana wena njani Jesu yanakekela. Lendodza ayicikathekile ibanjwe umoya lomubi uthi Jesu kule umoya lomubi phuma wena. Bamangala labo uthi kanti ungubani? Nguye phela lo mprofeti la kakhuluma ngaye leMose. Athi ngiyawuletha
umprofeti lotawukhuluma lokukwami hayi lokukwakhe, umprofeti logcotshwe ngimi, umprofeti longimi. Siyakwati wena Jesu. Amen. Siyakwati wena Jesu. So ufuna kusonisa. Siyakwati nokusindodana yaNkulunkulu. Ngabe bathandekako kuhle ukuthi sihlale noNkulunkulu. Khona uNkulunkulu atawukhuluma nathi. Kuze uNkulunkulu atembule kithi. Sine uNkulunkulu uyasisita njengalokho sengishilo ukuthi bekasola sipita kepha nyalo soyasakha. Uthi kuhlala kuye kubonakalisa inhlala kahle yalabanye. Nangabe singahlali kuye kusho ukuthi kude inhlala kahle labanye. Ngakho kumele ukuthi senenjani sihlale kuye. Khona inhlala kahle yalabanye itawuba mnanzi. Namhlanje nabathandekako nathi siphila lesikhathi la sibileta khona manje kumnyama nababo corona. We must speak against noma ke sikhulume against labo corona. Singaba promote ngoba inkinga yethu bazalwane thina sibese sesiphakamisa lokungasiko. Kanti thina kumele siphakamise nje Jesu lophilako, Jesu losinzisako, lomabi wempilo. Singahambi siphakamisa tinto lesingatati nokuthi tibuyaphi emandla ebumnyama, emandla ekukhohlakala. Njengalokusathi ukuthi letifo letikhona letiphephethekako bantu nje labatihlanyelako labatakhako letifo. Kepha bese setiyaphuma etandleni setiyaphunyuka labanye atiphunyuki bavele batichitha nje ngemabongo ngoba bafuna ukuthi umhlaba ube wabo bodwana ungabi wethu sonke. Kepha ke siyamathi thina uNkulunkulu ngokuthi akakuthanzi lokho. Ngakho konke bazalwane lokuphathelene naletinkinga leto nathi siyamelana nako egameni lemfelethu Jesu. Kulevike bazalwane ngithi mina nangi lo mprofeti longjesu, nangi lo mprofeti lokukhunye ngaye. Lo mprofeti lo usendela konke lesidingako, usendela konke lokungasilethela impilo lemnanzi nalekhonsako. Ngoba uthi lo safikile kimi unekuphila lokuphakathi. Akanako nje kuphila lokuncane kepha unekuphila lokuphakathi. Siyambonga ke bazalwane uNkulunkulu wangathi angasibusisa egameni leyise nelendodzana nelamalo ingcwele. Amen. Amen. Asithandaze. uNkulunkulu wako konke lokuhle siphila etikhatsini tekukhathateka, tikigaba, kungalingani nekuhlukubetana. Etikhatsini siyaye sikhale kuwe sicele kusinziswa bese siyakhumbula ukuthi solo satalwa siphephiswe kweyama kuwe nekuhlala sikhuleka. Nkulunkulu wendalo yonke, yiva kuthandaza kwethu. Sithandazela abaholi nemave emhlabeni wonke kuthi bafune bulungiswa nekuthula nekuthi bathathe indlela lengiyo mayelana netingcinamba lesibhekene nato emhlabeni. Nkulunkulu wendalo yonke, yiva kuthandaza kwethu. Sithandazela ibandla emhlabeni wonke kuthi libe sibonakaliso selithando lwakho, linqobe kuletikhatsi letimatima kute lichubeke nekuhambisa livangeli lakho. Nkulunkulu wendalo yonke, yiva kuthandaza kwethu. Sithandazela labahlukubetekile emakhaya nasetimphini, baphe kuphilisa nekuthula kwakho. Wephule konke kulwa nekubanga emhlabeni. Sithandazela labo labavalelwe tehlakalo temhlaba
ikakhulu labo labatsinzeke kulesiphepho lesingu Eloise. Bengame ngekuthula kwakho bathole lonke lusito labalidingako. O Nkulunkulu wendalo yonke. Yiva ukuthandaza kwethu. Sithandazela labo labagulako nalabahluphekako kutsi batfole kudududwa elithandweni lwakho. Sikhumbula kuleli viki labo timphilo tabo titsindwe kufika kweligciwane icorona. Sithandazela labo la sebasebentela kusita labahlubetekile. Hola kusebenta kwabo ubanike emandla nako konke labakudingako kude bende umsebenzi wabo. O Nkulunkulu wendalo yonke. Yiva ukuthandaza kwethu. Sithandazela indalo yonke kude kutsi kuphila kwemhlaba kubuyele kube khona. O Nkulunkulu wendalo yonke. Yiva ukuthandaza kwethu. Sikhulekela labatalwako namhla nalabo labatawushona namuhla. Kuphila kwabo akwenganye ukhetha lokuhambisana neluthando. Sikhumbula kakhulu labo labashone ngayo icorona kutsi imindeni yabo ithuthutwe nguwe. O Nkulunkulu wendalo yonke. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkulunkulu wetive nemhlaba wonke udale bonke bantfu uphinze uhlale emkhatsini wethu ngaJesu Kristu. Lalela ukukhala kwalabo labathandaza kuwe. Ubaphe kutsi sisamemetela bukhulu belibito lakho bonke bantfu bawati emandla elithando lwakho lolusebenta emhlabeni. Sicela konke lokhu ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen.